بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. يلي جماعة رجوة بيروز مبارك إن شاء الله تعالى. يلي مسلمانا دو صحبة أخوة إيرودا أزيجورا دبن نورا حديث پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا بحثا فراستا مركي مؤمن كان رسول خدا عليه الصلاة والسلام در حق مركي مؤمن دا كل لازمه خدي فراست به پیشیا خود ببینه، محاکمه وی جیدا بن، تخمینی وی راست بن. ان شاء الله تعالى كان گوه خود بدنه رسول خدا صلاة والسلام خدا لیبه جمعه چگوتیه. یعنی مسلمانا دبي دمكو پیغمبر عليه الصلاة والسلام بالتالي مؤمنة صحابية جمكة مكرمة هجرة المدينة كربو لما كي مشركة كي هبو مرفكي شاعر بو ناوي أبو عزة عبد الله بن عمر بن عمير زماني بيتوج بو وبالشعر خو تعناد دا پیغمبر و اهل ایمانه دا علیه پیغمبر و اسلام دا شعرات چه دکر و مشرکا تشویق دکر وان قشقرتمیش دکر کل قارش مسلمان حربی بکن و دین اسلام واندا بکن. یعنی مسلمان دا حربا بدره دا خدای تعالی شرفکی مزن به پیغمبر خورا کر خدا تعالى وان مزفر كر حفته حب مشرك حاطل كشتن برب جهنمي دا چون حفته حب جي اسير كتن دست مسلمانا جناوا وان اسيرا يك جي في ابو عزة ابو عزة شاعر كب زمان خو پیغمبر خدا ديشان يك جي افو معلوم پیغمبر عليه الصلاة والسلام معامله ويا بأسيرا را پر انسانی بو، اسلامی بو، برحم بو. پیغمبر خدا بو ایکو دی حب زاروک مسلمانا هین خوندرو نفساندره بکه وی سربست بردا و ایکو فدیه خو بدانا پیغمبر خدا وانجی سربست بردا. دبی اف شاعر هانکا ابو عزه بو یا محمد و از مروه کی فقیرم و مال و ملک متنک و از فدیه خو بدم و مالباتا من عائلة مجي قربالغة من عفو كي و صوص دا پیغمبر عليه الصلاة والسلام قول جاركا دني از دا عليهية اسلام دا عليهية پیغمبر خود دا الشعرات شناكم و اناكم يعني مشتكي قارش تا حربيجي بكن الصوص ددم تا جاركا دني از هوالتي بمشكارا ناكم اد عليهية اسلام دا از ت خباتکی ناکم. پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام وعفو کرد و سربست بردا بفدیه. تام ساله که سر درباس بو مشرک مکه خواستن که حیفا بدره بستینن دیسا مشرکا لحف توب کرن 3000 بسر اسلام دا گرتن دیسا اف شاعر هانه که ابو عزة عبدالله بن عمر بن عمير دناوا وان مشركا دا حاته بپیغمبر خدا و بإسلام را كتحربه. قال مسلمان على حكمة خدا برينن جو قريشية ابو عزة بالتنى اسير كات ديسا اسير كات ويانين حضور پیغمبر عليه الصلاة والسلام. پیغمبر عليه الصلاة والسلام جرقو ابو عزة كا سوزو بختي كتدامن بار تسوز دامن تقو از فقیر مالباتا من عائلام قربالخه و تو پره منی که از فدیه بدم تنیه و یا محمد از سوز دمتا اد علیهی تدا دا علیهی اسلام دا از هو شعرات بیجم از هو آلیکاریا مشرکات کم دبی ابو عزه بو یا محمد گو منت خواست از ورم لعاص بن وائل نمكي صوص ديكي دبي ورا لمالباطة العائلات أزي برينم دين مين تابع أزي بدم
وإقناع كي دي ساويتينه پیغمبر عليه الصلاة والسلام جرى وهاد دبي أزوي فرصتا جرى دودوها نادم تكت هاري مكي وطريخو بدستيخو بي بيني تبيجي ولا من محمد دجارة خابان من فرصتا كوها أز أود دبتا وبيغمبر في حديثة هاني كابل قول لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين قول ميركي مؤمن جرى جقلك إذا دجارة في نيفة ميركي مؤمن دقولك إذا جقولك دجارة جرى في نيفة دبا أمتر إنسان أم بشر دبا كور أم جارك ورن خاباندن لجارة ددويا كج عيني جي أم ورن خاباندن أفيا علامة إيمانا ما زعيفتك جالي مسلمانا تدي تشوا كم مرف بيتشي خطيخة قولا معج جارك بمرف فدا نورماله لبلي اگر کو جارا دودویا مرف جویا درس نگرت به مرف جارا دودویا دست یخوتیخا قلا معك و مرف فدا افیا دلالت السر احمقیا مرفت که افي حديثة پیغمبر عليه الصلاة والسلام في حديثة هانيكا دي صحيحة بخاري مسلم تفدا هي او كتب ستدا همن بيا وكا امبيجن سرزا كتابي جبريا واي خداي تعالى پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام او اكيد دمه يعني دبي ملكي مؤمن جرى چبه ملكي مؤمن جرى فراستا ويهبه يعني پیشیا خو ببینه پیشیا خو ببینه جرى ملكي مؤمن هاياوي جوان تهليكي ديني ودنياي كوي ورم بيشياوي جرت تخمين بكه قال مسلمانا حديثك قدني اجوارا ببيجم عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء ابي سعيد الخدري رازبنا خدا جيبه هاتي روايات كرني ابي سعيد دبيكو بيغمبر وها قوتيه لا حليم إلا ذو عسرة ولا حكيم إلا ذو تجربة قلت يا تو حليم إنسانك خدي أخلاق حلميبة تو إنسانك بعاقل تنا إلا إيكو شقتي با يعني قبكو جارك يبتجار سيجار مرف شقتي با جوية هانيكا حلم جويات الميداني دفرادا جو علماء مزن هنك علماء مزن هنا دبي حلم وعلم بقاسي كفان هردو اللفظة هم جهات معناه خبا وهم جهات لفظة خبا كل هفدكن تدو كلمة وها تنانا حلم ضد جهالته بمعنى عقله peki ev akıl çava çedbe ji tecrübe çedbe gelin yani ku tişt bisere merv daqteni merv henik hadisa dibine merv henik hadisa dibine merv henik felaket dibine merv henik felaket ji edin mestir ku dibine di zaman da viyaj merv dibe tecrübe ki dibe wek meleke ki artık merv çava be loma peygamber go لا حليم إلا ذو عسرة تو حليم تننا تو إيه بعاقل تننا إلا إيك خدي الشقطان ذنبه يعني دي حياة خدا شقتي به يعني أف شقطان ذنبه هانيكا دباكو مادي باكو دبا معنوي به تدي مرف جاركي خطا كر مرف دجار خطا كر مرف سيجار خطا كر مرف دي كو حادثة بسري مرف دا هاتن مرف جورا چه دقلا مرف درس دقلا مرف عقل دقلا پیغمبر و ولا حکیم الا ذو تجربه مرد نابا خودی حکمته الا بالتجربه ده جبريا ويدبي حضرت علي كرم الله وجهه وهاده قودقو فكرو ورايا ميركي اختيار جمرا جفكرا اي خورتا daha خوش كريم چما انساني كو انساني بعقلها
يعني دو جماعة حاضر وان اختياري كون نج دين و نج دنيا فهم كرنا وانا نا انسان بچكي عقل بيرا هبا زكاة بيرا هبا ترسا خودي بيرا هبا چونكي سال عمل تجربه كي ددن مرف انسان دبجينه انسان كامل دكه تبكي نكي انسان خورد انسان جاهل خوينوان هيد كلا قرار خزود دن حسينه داوية حادثة تفكر ناكن يعني دناوا صلاة انسان دبجه تدي قوتن كا تركا هيا دبي عقل ياشتا değil baştadır دبي عقل ند عمردادي سريدا هيا ama aklı başa getiren de yaştır. İnsana akıl jitke dine hadde kemaleji çiye yaş teki önemli. Tamamen peygambera pişti çilli hemule peygamber aleyhissalatu vesselam. Resul-i Khudê bixwîjî piştî ku emrî gîştiye çilî hem nübûwet jê rehatiye. Lewra hettanî çilî jî însan di hayata xwe da gelek zîqzaq lê çê dibin, tequl toqan lê çê dibin. Fakat insan ji çilî pê da çil pêncî şêst insan artık kamil dibe. İnsan istiqameta xwe dibîne. Yani eğer yani insaneki ku دریا خراب دا بجی پشتی چل پینجی دگشکرنا وی پرزوره و انسانه کی کو باش بجی بی ازنا خوده پشتی وان عمره زوب زو daha دگشنا به مثلا گلک جو مسلمان بینا و مبیستیه هنک اختیار مهم بونه جزاروتی کل میجا کرنه اختیار بونه نخوشی لوان چه بونه مثلا هشي وان نسري وان بيجي شبين جاقا جار كلا وقت المجي ها كريم مسلمانا جي سبيتيا خدا هيجي كريه دوية اسنايدا كنا كاجي خدا اللي ناغري بلكي شك هشي من سليبيا مثلا من قلب ديتيا جو مسلماني بينا وان بيستيا دبير شبه بلكي دهجرا نقول ملا ازاندا رابو نية تاختواني مثلا الميشتكن يعني جبر مي هواي دما پیغمبر قول لا حليمة إلا ذو عسرة tüm melke bu akıl tıneye illa pişti şıktandına. Pişti ku şıkkıti bela ve musibet bir seri vida hatın jügeş kura çi digre, dest digre, ibret digre dibe akıl. Ve la hakime Peygamber bu tu hakim tüne. Hakim çiye ek xudan hikmet be. Hikmet evet danina her tişti de ciyvida. Yani haberdana kutke bzana bundke, nige ku daveje bzana bundke, اگر تجارتی بکه بزانه بود که جیرانتیاوی بزانه بونه نوسا یعنی حکمت پیغمبر گوتیه الحکمت ضالة المؤمن اینما وجدها اخذها گوتیه حکمت وندا بوی مرکی مؤمنه وکا مالکی وندا کربه لکر ببینه لور دگره لكر ببينه نافك خدا حكيمة تدي أن بين قرآن حكيم يعني أو قرآن حكمت ده هي تمام آيات القرآن ها معنى ده أنا اشترى بيجم استقامت ده هي بصيرت هي إنسان كرا خوندا كربه بسايا قرآن مثلا وانا هاني كاتبينه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء أبي سعيد الخدري دي سواتيا روايات كرنه خدا جي راضي به دبي پیغمبر هوا گوتيه اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله گوتيه خوب بپاريزن بترسن ji firaseta merkiye mümin çünkü ev bi nura Xwedê mêzet ke. Arab dibêjin, Arab ha dibêjin dibe innehu min firsani zalikel emr. Ve yaqta dibe innehu farisu zalikel emr. Dibe ev flankes o divî işî da mahire. Firaset ji levzê fereset. Feres di Arabî da bi mana hespê ye. چوا مرکی فارس ای سواری هسپی گره هسپی خوشک ناز بکه گوا کو هسپی داجو زانه اف هسپی هانیکا ویل کوری بسکنه وی گوا کو ناز نکه نوا و گوا بی عقل و بی تدبیر هسپی خوباجو ویل کنداله کی نواله کی بقلبینه سرسری جارستیه مرج دشکه مرگ داره
پیغمبر خودی گوتیه خوب بپارێزن ji firaseta mêrkê mümin çünkü ew bi nûra Xwedê dirêne. Mêrkê mümin gelê Müslümana gava ku Qur'anê dixwîne gelek çavê ku wan ma'na nabîne dibîne. Gelek tiştê ku tesewwurê ser qelbê însanê normal nabe Xwedê dixe ser qelbî. Gava mêrkê mümin li kainatê dirêne, li mexlûqê Xwedê dirêne. Ji her tiştekî manekî derdixe. Mêrkê mümin bi nûra Xwedê dirêne. Gelê Müslümana aslında feraset kabiliyet û zekâeka fitriye. Di dewra cehaletê da hinek însan hebûn mesela li van xet û çizgiyê ku ser destê însan, ser çavê însan de hene li wana dirêntin neseba meriv, اخلاقê meriv, karakterê meriv çi bûna digotin. Heta Resulê Xwedê bi xwe biye şahidê hadisekî wiha. Divê rokê Hezretî Zeyd bin Harise û kurê wî Usame. Hezretî Zeyd bi rengê xwe spî bû weka me bû. Pîreka wî, pîreka Hezretî Zeyd Ümmü Bereke yeka reş bû, siyahî bû em dibêjin. Hezretî Zeyd, Hezretî Usame jî reş bildiya xçû bû. Zilamekî ê ku bi van hewa derdixistin navê vî ilmê ilmul qiyafe. Ê ku vana dizanû ji wana digotin qafî, el qafî. Dibe her du dibinê ew ê da raza bûn tişkî avêtin ser xwe nigê wan ji derve bû, nigê wan. Dibe ev mêrkê bedewî, mêrkê Ereb ewa li ew ê rihênd li wan xet û çizgiyê binê nigê wan rêt gole viya kurê viyaye. Qet naz nake, nizane kînet xewdane, ser çavê wan jî nabîne ha. û nigekî reş e, nigekî spî ye. Li wan xetê binê nigê wî rihênd gole ev yê vîyê reş bo kurê vîyê spî ye. Peygamber heyran mar. Enes bin Malik rivayet dike, dibe Peygamber gotiye hinek ibadê Xwedê hene, hinek ibadê Xwedê, dostê Xwedê wisa hene bi îşareta dahî insana nas dikin gelê Müslümana. Firaseta mêrkê mümin car heye qet hevnaz nake. Pêr hevaltî jî nekiriye, cîrantî jî nekiriye. Navê wî jî nizane belkî zimanê wan jî nizanbe. Fakat gava li sîmayê wî dirêne, ser çavê wî dirêne. Gava van xet û çizgiyê ku ser çavê însana dane, yanî ji bedena wî dibê neseba viya ev exlaqê viya. Evyaneka eger çikûs be, eger camêr be, eger bînteng be, eger bînfire be, eger camêr be, eger cimrî be, eger exlaqî xweş be, nexweş be, tev derdixin. İca firaset dixin. Peygamber gotiye aleyhisselam İttekû firasetel mü'min fe innehu yanzuru bi nûrillah. Peygamber bu xwe biparêzin, bitirsin ji firaseta mêrkê mü'min lewra ew bi nûra Xwedê dinêre. Dibe İbn Mes'ud radiyallahu ta'ala anhu dibe di tarîxê da ji van kesê ku firaseta wan pir zêde bû sê nava ji me re dide gelê Müslüman. Sê nava. Dibe yek jê dibe Ezîzê Misrê bû. Dibe gava ku birayê Hezretî Yusuf wî li pazara kola firotin û dibe gava Ezîzê Misrê hat û çav Yusuf ket ji pîreka xwe re got em wî bistînin belkî em wî ji xwe re têxin ewlad û belkî eviya sivê rok gêrî me were. Firaseta Ezîzê Misrê wisa firaseteka quvwetlî bû. Heqîqeten Hezretî Yusuf ala nebîne ve aleyhisselam çi bû? Di mala wî da mezin bû. Dawiyê dewleta Misrê ji birçîbûnê ji qitliqê xelas kir. Qelsa wî dizanin. Bi yek ev. Mînaka dudoya dibe gava ku her du qîzê Hezretî Şuayb ala nebîne ve aleyhisselam Hezretî Musa gava ku ji Misrê ji ber Fîr'awn reviya û hate memleketê Kenanê, memleketê Hezretî Şuayb dî ku wayê xelk qezê xwe birine ser ew ê ser avê av didin û deheb keçik
أو خود دور دانه جوارا قول شما قول أم نافذ أم تك نافذ لما أم بيركن بوكا أزي بزي وبن أو بدم وأنا شون بابا خو جبابا خو را قلتن بابا أم دخوازن كتفي زلامة كي فرباشة تفيا بجت بقري برا أول بربزي ما با أم قيزكن أم نكرن على نفسلما عبد الله بن مسعود بيت بيجفاني كفراسته وان خرط مقاوتي موجي يكشي قيزة حزت شعبك أواقو إيسي أجد بيفاني كفراسته وان بر خرط بر قوتي بو حزت أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قد بي مدى برا حزت عمر بدا خليفة مسلمان قال مسلمان جبريل أواي قال مسلمان أظن تخوندني خدای تعالی ما و تمام مسلمانان عالم اسلامی جفراستا مرکی مؤمن کو بنور خدای درنه خدای تعالی مشخیر و برکت و فراست محروم نکن آمین خدای تعالی عقلك کامل تسلیمیتك تمام ما بقر نجوان مسلمانی کو در حق الدين والدنيا خدا جقولك دجرا بي ناي فداندن يعني ناي خاباندنه خلق ما بدين دخابينه خلق ما بناوي ولاد دخابينه بناوي عرقيد دخابينه بناوي مال الدنيا دخابينه خدا تعالى ما بقرنا جوان مسلماني كو جارك في ورن خاباندن جارا دعاء ناي خاباندن واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه